Umjesto da podnese ostavku u ime odgovornosti što se godinama oglušivao na desetine pisama i upozorenja o uništavanju vakufa u Banja Luci, Rejs Kavazović je u četvrtak i petak, 17. i 18. septembra, boravio u Banja Luci gdje je narod počastio novom serijom laži i obmana. Prvo je slagao da je status Bošnjaka na zavidnom nivou, što nije istina, jer su žrtve diskriminacije. Potom je izmislio uručivanje Murasele Mufti Abdibegoviću, koji dakle bez dekreta radi skoro 2 godine. Zatim je održao hudbu u kojoj je iblisima označio one koji opravdano sumnjaju u kriminal pod krovom islamske zajednice. A ključni dokaz hipokrizije Rejsa Kavazovića je činjenica da se nije udostojio obići uništene vakufe, prije svega Hadži Babin harem, niti se zapitati, a gdje su bačene kosti banjalučkih predaka. Intervju Kavazovića i direktora Vakufske direkcije Zajmovića listu Preporod direktni je dokaz bezobzirnog pokušaja da druge okrive za zlo koje su nanijeli Bošnjacima. Prilog koji slijedi još jedan je dokaz u tvrđavi argumenata da Kavazović i njegovi hajduci moraju otići sa čela islamske zajednice. U nastavku, prodavači banjalučkog mezarja kidisali na imovinu austrijskih džemata. Kakva je veza između prodavanja mezarja u Banja Luci uz kriminalno učešće Vakufske direkcije i pokušaja rijaseta da zagospodari imovinom džemata u dijaspori? Nije valjda da bi milionske nekretnine u dijaspori mogle doživjeti sudbinu rasprodatih vakufa? Da li ova okupirana islamska zajednica, koju u rasulo vodi marionetski Rejs Kavazović, ima za cilj da udari pečate na etničko čišćenje Bošnjaka? Pred Bošnjacima su gorki dani suočenja sa istinom da su Kavazović i njegovi šefovi dovršavali posao Radovana Karadžića i Ratka Mladića, jer su iza prognanih Bošnjaka prodavali vakufsku imovinu. Biva, što će Bošnjacima vakufi u mjestima genocida, kad Bošnjaci tamo treba da budu mrtvi, a da ne budu živi? Šta bi gusari harama mogli smisliti za džemate u dijaspori, osim da ih u dogledno vrijeme proglase nepotrebnim, a da njihovu imovinu u ime takozvanog savremenog poslovanja rasprodaju? Tek u tom kontekstu obejanilo se rastjerivanje vakifa koji su godinama izdvajali i gradili džamije i džemate u dijaspori. Kao što smo govorili, u džematima dijaspore vladala je prirodna harmonija i veza sa rijasetom. Dobrovoljno se slalo i šakom i kapom u Sarajevo, sve dok na čelo islamske zajednice nisu instalirani Husein Kavazović i Razim Čolić, pod čijim diktatom nastaje haos i rasulo. Tek sada postaje jasno zašto islamska zajednica nema ugovor sa državom, jer je podstanarski status okvir za pljačku, a pljačka je okvir za moralno urušavanje najstarije bošnjačke institucije. Kriminal sa vakufima ovako se ne tiče države. Interna je stvar islamske zajednice, čije moralno rasulo slabi Bošnjake i slama bosansku kičmu. Naravno da će ovakva dejtonska država, kojom komanduju Srbi i Hrvati, podržati kriminalizaciju islamske zajednice. Naravno da će lopovi u ime vjere izgubiti i kompas i mjere. Zato su se zaskočili na imovinu džemata u dijaspori, ali su bili pročitani. Slučaj Austrije to dokazuje. Kao što je poznato,
Austrija je novim zakonom o islamu od 2015. zabranila svako miješanje van austrijskih institucija u džemate u Austriji. Rijasetu su formalno pravno zatvorena vrata Austrije, izuzev ukoliko džemati ne žele da sarađuju. Dotad postojala je islamska vjerska zajednica u Austriji, a bošnjački džemati su do 2016. bili organizovani kao udruženja građana koja su bila međusobno povezana u izbu, islamsku zajednicu Bošnjaka u Austriji. Budući da se novim zakonom o islamu iz 2015. godine udruženjima građana zabranjuje bavljenje islamom, te da na to ima pravo samo državna islamska zajednica, kao pravna mogućnost ispostavilo se ujedinjenje bošnjačkih džemata pod takozvane bogoštovne općine. Džemati su imali rok do 1. marta 2016. da se odreknu islamskih aktivnosti u svojim statutima, a kako islamska zajednica dotad nije dala nikakve instrukcije, neki su džemati postali fondacije s ciljem da sačuvaju imovinu kroz drugu pravnu formu. Rijasetov ured za dijasporu i Razim Čolić iskoristili su ovu nevolju za pokušaj centralizacije džemata i otimanja njihove imovine, pod prijetnjom da će oni koji odbiju ponižavajuća pravila igre postati otpadnici. A šta je bilo ponižavajuće u namjeri rijaseta? Džematima je ponuđen statut koji ih u svim segmentima degradira. Džematska skupština je obesmišljena. Planirano je da se džemat više ni za šta ne pita. Imama u džematu postavlja nekakav Razim Čolić. Naime, džematska skupština Kobajagi ima pravo da bira predsjednika, ali samo ukoliko ga prije skupštine potvrdi rijaset. Zapravo, rijaset bira, džemat prihvata. Ko se pobuni, postaje otpadnik. Predviđen je i pravni nonsens. Traži se od džemata da prihvate statut koji više nikad neće moći mijenjati, jer o tome odlučuje Islamska zajednica Bošnjaka Austrije kao produžena ruka rijaseta. Došli smo i do imovine džemata, koja je očiti cilj lažne priče o jedinstvu. Kad džemat jednom preda imovinu u ruke Islamske zajednice i Razima Čolića, nema više nikakvo pravo na nju, jer o tome odlučuje izba. U najkraćem, džemat je ucijenjen da odluči da više ni o čemu ne odlučuje. Dotad džemati su bili spremni na poslušnost, sve u ime jedinstva. Možda bi upali u klopku, ali im je stigao i šaret u vidu bahatog ponašanja Rejsovog direktora za dijasporu Razima Čolića, koji nije umio sakriti krajnje namjere. Na uljudno pitanje iz nekoliko džemata, citiram, da li se mogu korigovati ponižavajuće odredbe statuta, završen citat, dobili su prijetnju i ucjenu da će postati otpadnici, da će biti optuženi za ekstremizam i terorizam, da će biti zatvoreni od austrijske države ukoliko se apsolutno ne povinuju diktaturi Razima Čolića. Ova džikanska bahatost Razima Čolića bila je signal da nešto nije kako treba i da je u pitanju velika prevara. Jedan dopis iz 2016. godine, iz maja 2016. otkriva nam da su u rijasetu pročitali da su pročitani od austrijskih džemata. Citiram, konstatirali smo da ste minimizirali ili uklonili bitnu ulogu rijaseta u kreiranju saglasnosti za promjene statuta, izbora i smjene predsjednika, prodaje i promjene namjene vakufa, završen citat. Prvo što austrijski džemati nisu imali zakonsku obavezu ili mogućnost, izuzev dobre volje, da rijasetu polažu račune, a drugo, iz ovog citata se vidi da je rijaset posebno zarovio na planu, citiram, prodaje i promjene namjene vakufa, završen citat. Dakle, ako u Sarajevu nisu planirali da prodaju i mijenjaju namjene vakufa u dijaspori, zašto bi onda navodili u jednom dokumentu
ovo čiji je navodni cilj jedinstvo Bošnjaka. Bošnjački džemati ispravno su pročitali i odbili ovu sumnjivu ponudu. Reisov direktor Razim Čolić u startu je sihterisan sa svojim primitivizmom, pa je 17 džemata odlučno odbilo ultimatume i ponižavajući statut. Agresivnim udbaškim akcijama sa različitim metodama i ucjenama priseljavaju se džemati na kapitulaciju. Ipak, putem zastrašivanja, ucjena i prijetnji da će biti osumnjičeni za ekstremizam, jedna grupa vrši puč nad voljom džematlija i za račun Razima Čolića privremeno i nelegalno preuzima Medžlis centar u Austriji. Skupocjeni sudski proces još uvijek traje, dok su stare džematlije i vakfi uglavnom rastjerani iz ovih džemata. To su konkretni rezultati Kavazovićevih i Razimovih takozvanih reformi. Preostali 7 džemata koji su naslutili mogućnost puča i prljavih igara nastavili su djelovati u drugim formama, ali sa željom da budu dio islamske zajednice na principima poštovanja i poštenja. Skupljali su zekat, vitre, htjeli slati novac u Sarajevo, ali im je to pravo uskraćeno jer su ih Reisovi agenti proglasili otpadnicima. Iz rijaseta je narod huškan na pobunu, ali su se prevarili. Ovi džemati su postali još jači i složniji, jer je narod razumio pljačkaške motive onih koji su već prodali mezarje u Banja Luci. Reisovim i Razimovim ucjenama i etiketama napravljena je opšta pometnja. Džemati su podijeljeni na podobne i nepodobne, dok iz takozvanih podobnih džemata rastjerani su starosjedioci, a dovedeni poslušnici. No Reisu i Reisovom Razimu nije bilo dosta što su razorili jedinstvo Bošnjaka u Austriji, već su zajmili da one nepodobne satru do kraja, kao neugodne svjedoke njihovog poraza. Islamska zajednica iz Sarajeva ponudila je austrijskim obavještajnim službama da otkriva takozvane islamske teroriste i ekstremiste po džematima kako bi se ušljepala u sistem odlučivanja. O čemu se radi? Traženo je da se ubaci paragraf, citiram, za izbor i reizbor predsjednika potrebna je prethodna saglasnost rijaseta islamske zajednice u BiH, završen citat. Tadašnji predsjednik izbe, Esad Memić, je u medijima objasnio da se radi samo o, citiram, zaštiti džamija i udruženja od radikaliziranja, terorizma i kriminalaca, završen citat. To bi značilo da će rijaset iz Sarajeva pobrinuti se da u Austriji ne bude bošnjačkih radikala i terorista. U to ime Uprava za vanjske poslove obavještava da je, citiram, u pregovorima sa državom Austrijom dogovorena hijerarhijska veza sa rijasetom, odnosno dekret Reis Uleme, završen citat. Koja je cijena za ovaj presedan u zakonu o islamu? Na meti izmišljanja takozvanog islamskog ekstremizma od strane agenata islamske zajednice našli su se čestiti Bošnjaci, pošteni džematlije, koji su odbili ucjenu Reisa i Razima. Bio je to i ostao pakleni osvetnički plan za eliminaciju džemata i pojedinaca koji su odbili da teško stečenu imovinu predaju u ruke onima koji su prodali mezarje u Banja Luci. U tom kontekstu u austrijskim medijima su govorili Razimovi i Reisovi namještenici za Austriju. Sve ovo pojačalo je sumnju u istinske namjere ekipe predvođene Razimom Čolićem, koja je među austrijskim džematima napravila potpuni haos. Zapravo, jedino još besprijekorno funkcioniraju džemati koji su odbili ucjenu, poput džemata u Gracu, Gmundenu, Lincu, Ridu i drugdje, ali oni su na stalnoj meti kleveta i izmišljotina.
Svi drugi nad kojima je silom i ucjenom uspostavljena prinudna uprava trpe nejedinstvo i kritike rastjeranih džematlija. No čak i među takozvanim pravovjernim džematima ima svašta. Od onih koji su na listi, a nisu prihvatili Razimov statut, pa do onih koji ne postoje osim na Razimovoj tabeli, pa do onih koji imaju jedan te isti odbor na dvije adrese. Očito je Razim, poput Srba na Kosovu, pokušao da poraz prikaže kao pobjedu. Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji ISBA danas je tijelo bez legitimiteta sastavljeno od poslušnika. Dovelo je to do takvog moralnog rasula da pojedini džemati osvanu kao panoj za reklamiranje pornografije i erotskih terevenki. Neki drugi nakon namaza preferiraju turbo folk. A kad bismo još otvorili pitanje 497 kurbana koji su nestali na putu do Sarajeva u vrijednosti od 89.460 eura, ovaj helač bi se dodatno uhelačio. Kod Kavazovića sve je dozvoljeno izuzev časti. U izvršnom odboru ISBE od 12 članova samo jedan nije hodža, čime se izgubio imperativ da to ne bude imamska, hodžinska zajednica. Ako je džematlija stup džemata, a ako ga nema u sistemu odlučivanja, onda vremenom džemat gubi smisao. Čak i po naturenom statutu zacrtano je da predsjednik ISBE i medžlisa može biti samo hodža, a nikako neki učenjak koji nije hodža. Putem zapošljavanja imama po školama napravljena je svojevrsna korupcionaška mreža, jer imami moraju misliti i glasati kako im kažu Razimovi namjesnici, poput bivšeg predsjednika ISBE Esada Efendije Memića. Baš zato se niko nije smio suprotstaviti odluci da se od zekatskih para u vrijednosti od 36.000 eura odobri kupovina skupocijenog Mercedesa da se njime ko car Haile Selasije vozi Hasudin Atanović, glavni imam ISBE. Ko bi se još smio pobuniti kad izabranici Razima Čolića hodaju gologuzi po saunama sve od zekata i vitara? Kad mogu pjevači, mogu valaji, hodže. Ne zna narod da se u austrijskim Alpama svake godine organizira relaksacija za Razimove umorne hodže, Kobajagi seminar, gdje oni sjede po saunama i wellnessima i upućuju dove za Bosnu i Bošnjake. Nakon što su potvrđena istraživanja Deftera Hefte o kriminalu pod zaštitom rijaseta, nakon otezanja Sabora Islamske zajednice da reagira i da smijeni i procesuira odgovorna lica, u bošnjačkoj javnosti je buknula spoznaja da se Islamska zajednica raspada uslijed unutarnjih sukoba. Jedna vijest sustiže drugu. Mi se nećemo baviti ovim dramatičnim vijestima, ali hoćemo podcrtati da je važnost Islamske zajednice svjetlosnim godinama ispred pojedinaca koji su iznevjerili emanet, krenuli u kriminal sa prodajom vakufa, te pod komandom stranih obavještajaca krenuli u rasturanje džemata po dijaspori. Ne mogu Husein Kavazović, Razim Čolić i Senahid Zajmović nikako biti važniji od opstanka i jedinstva Islamske zajednice. Oni potitno moraju ili podnijeti ostavke ili biti smijenjeni kako bi se zaustavio proces gubitka povjerenja i raspada Islamske zajednice. Šta nam je činiti? Sabor Islamske zajednice treba sazvati vanrednu sjednicu i oformiti potpuno nezavisnu komisiju, sastavljenu od uglednih Bošnjaka,
koji će pripremiti nacrt reforme islamske zajednice. Reformirana islamska zajednica podrazumijeva pod 1. Apsolutnu stranačku nezavisnost, tako što nijedan čelnik islamske zajednice ne smije biti stranački funkcioner kao što je sada slučaj. Pod 2. Finansijsku transparentnost i poslovanje bez parergon blokova. Pod 3. Unutarnje mehanizme kontrole. Pod 4. Ulazak svjetovne inteligencije u upravna tijela, tako da 1/3 budu hodže, a 2/3 džematlije. Pod 5. Uvezivanje jedinstva sa džematima u dijaspori na dobrovoljnoj osnovi, a ne pod prisilom. Bošnjaci su pred historijskim izazovom da izgube ili da sačuvaju svoju islamsku zajednicu. Bilo bi šteta, bilo bi sramota, bilo bi grehota da oni koji su prodavali bošnjačka mezarja poraze i ponize bošnjački narod. U narednim izdanjima Deftera Hefte gledajte, nakon prodaje mezarja i pljačke vakufa u Banja Luci, kako su Rejs Kavazović i direktor vakufske direkcije Senahid Zajmović podržali prodavanje mostarskih vakufa. Nakon 300 godina postojanja bagerima preoran mostarski harem kapetanovina. Doktor Ibrahim Kajan uzalud je molio i upozoravao. Već noćima ne mogu mirno zaspati. Čujem zov nepospremljenih kostiju iz harema kapetanovina. Gdje su Kavazovićevi i Zajmovićevi švercari vakufima pobacali kosti poznatih mostarskih familija Vučjakovića, Kapetanovića, Efica, Milavića i drugih? Da li su na hiljade imama i članova islamske zajednice svjesni da smjena Kavazovića i Zajmovića nema alternativu? To nikad niko nije uradio Bošnjacima. Prodavao mezarja, prodavao vakufe. Smjena ili ostavka. Gledajte u Defteru Hefte.